Povodom Dana medicinske škole u Požarevcu, u školi je organizovan sastanak učeničkih parlamenata srednjih škola Braničevskog okruga sa interesantnim tribinama, radionicama i prezentacijama članova učeničkog parlamenta domaćina medicinske škole. A evo da vam poželim dobrodošlicu. Mi u okviru Dana medicinske škole slavimo, imamo sastanak učeničkog parlamenta. Mi obeležavamo Dan medicinske škole aktivnostima od srede do petka. Da kažemo, jedna aktivnost je i sastanak učeničkih parlamenta srednjih škola Braničevskog okruga. Drago mi je što ste došli u našu školu da upoznate i vaše drugare i da se upoznate sa radom škole. Mislim da bi dobro bilo da ovakav jedan sastanak bude češće, da razmenjujete iskustva, da vidimo kako se to radi i u drugim školama. Inače, već znate da su u medicinskoj školi dosta dobri učenici, tako da možete nešto da naučite i od Dušana, koji inače i osvajaju